Pa vi ste u prošlom pitanju zapravo dali jednu vrlo lijepu konstataciju da su naši prostori, balkanski prostori, humski prostori, kako ih ja zovem, uvijek bili interesantni za čitav svijet. Kad pogledate naš smještaj gore od Panonske nizije pa do Jadranskog mora, između Jadranskog mora i Crnog mora, dakle sve gdje su živjeli naši ljudi. Kad kažem naši ljudi, prije 2500 godina govorili se isti jezik. Od sjeverne Italije, Veneti, Ilirske zajednice, naši ljudi, preko Histra, Slovenija, Hrvatska, naši ljudi, preko Liburna, od rijeke pa južnije, preko Delmata, Dalmatinaca, Dezidijata, središnja Bosna, Breuci, Posavina, Panoni, Vojvodina, Tribali, Srbi, Makedonci, naši ljudi, Tračani, Dačani, Bugari, Rimuni. Dakle, to sve bio jedna kulturna cjelina, jedan jezik. Međutim, Berlinski kongres je to sve poremetio, dao je 3 velike neistine. Prvo da smo mi potomci Slovena, krivo. U našoj krvi teče krv autohtonih naroda sa ovog područja koji su ovdje već desetine hiljada godina. Neki je zovu ilirski gen, možemo ga zvati dinarski gen, a to je naš gen. U Bosni i Hercegovini 51% je tog ilirskog gena. Druga laž koju sam vam rekla da su Albanci potomci Ilira. Jedino malo u sjevernoj Albaniji ima tog ilirskog gena, ostalo nisu potomci. I treća laž da je Aleksandar Makedonski širio grčku kulturu, čak su i izmislili naziv helenizam. Na bazi te 3 neistine oblikuje se istorija Balkana u zadnjih 150 godina. Ono što je istina, to da smo mi, naši ljudi, imali istu kulturu, istu tradiciju, istu istoriju, ista božanstva, od sjevera Italije do Crnoga mora. Ali naši osvajači, prije svega antički Rim, koji je vršio urbicid, kulturocid i genocid, ne samo pljačkao, nego sistematski uništavao naše kulturno nasljeđe i naše ljude. Zatvarali su nas u provincije, huškali jedne protiv druge i mi smo ratovali jedni protiv drugih. I danas mi mislimo da smo mi jedni drugima neprijatelji. Bugari, Makedonci, Srbi, Hrvati, Bosanci, Hrvati, Srbi i tako dalje. Krivo. Oni treći koji su koristili tako uspješnu maksimu zavadi pa vladanje, su se smijali iza scene, davali nam novac da ratujemo jedni protiv drugih, čak nas i naoružavali. To su činili prije 2000 godina, to su činili tokom Bizantije, u ranom srednjem vijeku, u kasnom srednjem vijeku, to su činili u 18. vijeku, to su činili tokom prvog i drugog Balkanskog rata, to su činili tokom prvog i drugog svjetskog rata, to su činili tokom 90. godina. Kada je Austro-Ugarska dobila na Berlinskom kongresu Bosnu, zamislite dobila, kako vi možete dati planine, rijeka, jezera, ljude iz jednih ruku osmanskih u druge, Austro-Ugarske, kao za nekakve pare? Čemu govorite? Kad su shvatili da su se tadašnji muslimani i pravoslavci digli, rekli su nećemo novog osvajača, dosta nam je osvajača. Austro-Ugarska je poslala vojsku koja je bila sačinjena isključivo od Hrvata i nešto Slovenaca, Čeha, Slovaka i Poljaka. Dakle, Slavena, naše braće. Braća stalno ratuju međusobno. Time smo došli do druge najzastupljenije haplogrupe u našoj, mojoj, tvojoj krvi, a to su Sloveni. Slovena na tlu BiH ima 18%. To je naša genetika. Dakle, 51% ilirskog, 18% slovenskog i 13% tračkog ili tračanskog gena. I to je sve isprepleteno. Ova kombinacija vlada svuda. Jedino je malo različita u Sloveniji, tamo je dominantna grupa Slovena, više od 22%, tek je na drugom mjestu ilirska, treća tračanska. Srbija i Hrvatska vrlo slično, 40% ilirske, 15 do 20% slovenske, ostalo je tračka. Makedonci u doba Aleksandra Makedonskog, prije 2350 godina, i ovi danas imaju istu haplogrupu, genetski isti narod, jedino malo dodataka slavenske krvi. Dakle, kad se pitamo čiji je Aleksandar Makedonski, niste na to pitali, ali odgovorit ću na vaše pitanje. Kad se pitamo čiji je Aleksandar, šta nam kaže? Berlinski kongres kaže on je širio grčku kulturu.
Što nam kaže sveznajući Google ili AI. Ukucajte kojim jezikom je govorio Aleksandar Makedonski. Dobit ćete odgovor pod A. Grčki, pod B. Dijalekt grčkog jezika. Netačno, netačno. Aleksandar Makedonski bio je Makedonac. Govorio je makedonski jezik. Njegov otac, Filip II. Makedonski, bio je Makedonac. Govorio je grčki jezik. Svi Aleksandrovi generali, a nije imao ni jednog grčkog generala, svi Aleksandrovi generali bili su makedonski generali, svi su znali makedonski. Poneki, kao Ptolomej, govorio je i grčki, koji su bili malo bolje obrazovani. I Aleksandar je govorio grčki. Uostalom, imao je Aristotela kao jednog od svojih učitelja tokom tinejdžerskih dana. Ali on za sebe kaže, Demostenu, svoje sam djetinjstvo, kad je bio dječak, proveo na sjeveru sa tribalima, Srbima i Ilirima. Za njega su Iliri bili zapadno od Drine, Bosna, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, sjeverni dio Albanije. I kaže, mi smo svi govorili isti jezik. I zato smo mi braća. A sad je to genetski potvrđeno. Dakle, oni Makedonci i ovi Makedonci isti. Da li je ista makedonska država? Pa nije. Današnja Makedonija je bila u sastavu one nekadašnje Velike Makedonije. Otprilike 40% je činila te Makedonije. Ostatak, sjeverna Albanija, današnja južna Srbija, sjeverna Grčka, veliki dio Bugarske. To je bilo 100% teritorija te makedonske kraljevine. Ali kompaktna današnja Makedonija bila je tamo. I sad kad shvatimo da je najveći vojskovođa svih vremena, čovjek koji je osvojio sav poznati svijet, koji je prebacio svoj glavni grad u Babilon, Makedonac, a ne Grk, i njegov maternji jezik nije bio grčki jezik, onda shvatamo zbog čega je Grčka i EU bila toliko protiv makedonskog imena. Jer da su prisilili sramno makedonsko rukovodstvo da promijeni ime svoje države od Makedonije ili bivše Jugoslovenske republike Makedonije, postala je Sjeverna Makedonija. Šta znači Sjeverna Makedonija? To je naziv za jednu provinciju. Ako ste vi Sjeverna Makedonija, dakle gdje je prava Makedonija, gdje je jezgro, ispada da je u Grčkoj. Što je netačno. Dakle, prihvatili su da postanu drugog imena, da promijene svoju zastavu, umjesto Aleksandrove, stavili su drugu, da promijene ime glavnog aerodroma, sletite u Makedoniju, Skoplje, više nema kako se zove taj aerodrom, više nije aerodrom Aleksandra Makedonskog, da uklone neke od kipova i da im knjige istorije pišu Grci iz druge države. Tih 5 stvari je prihvatilo rukovodstvo i parlament, narod nije imao kuda, svi su se nadali, sad ćemo ući u tu elitnu organizaciju, Europsku uniju, i šta se desilo? Onda su Bugari dočekali Makedonce na volej i rekli su, makedonska nacija ne postoji, makedonski jezik ne postoji. Dakle, prihvatili su sve to. A ko je izdao Makedonci? Dakle, Makedonaca nije puno. Uvijek je bilo 2 miliona, sad je sigurno puno manje, što ljudi odlaze i tako dalje, vakcina čini svoje. Izdali smo ih mi, braća Makedoncima, Srbi, Hrvati, Bosanci, Crnogorci, Slovenci, pa i Bugari, Rumuni. Izdali smo ih. Dakle, mi su za svoju genetsku braću štitimo. Mi smo mislili to se nas ne tiče. I tako je uvijek bilo kroz istoriju. Razdvojili bi nas, rascjepkali i onda bi nas lako osvajali i radili šta su htjeli s nama.